reaction ti le do ni la ram huai thasang hi kan hlau thina alo om boka atong tu ni phechun halo om thina ni ma se Iswa Krista mingin kan ne thei ani number 1 tang chan leng o नंबर 1 इस टॉप 5 लिस्ट में पहले नंबर पर एक घूस हंटिंग टीम एक ग्रेवयार्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा पुरअसरार जगह कब्रिस्तान ही होती है जहां पर वो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कैप्चर करने में कामयाब भी होते हैं yan thlan bola e anting nei turin alea en tondon babakan enang o Pues vamos a conocer la tumba de este gran señorón, Valentín Elizalde. ¿Qué pedo? Se te cayó la cachucha. tatap mai thlan bola ni यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस आदमी की कैप खुद ब खुद नीचे गिर जाती है aba makwe ha chu चंद मिनट्स बाद जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे की जानिब बढ़ते हैं तो उनके सामने एक ब्लैक फिगर जाहिर होता है ta hian ma hian thil to na nei dona chu camera ina la fu a le figure ching pian phung ang ngei mai kha thildum ani ber chu zana chuan thildum te hloma thil var fek te hlom le thau puk si amak khop mai Sí, lo que pasa es que me vienes enfocando. Uy, ¿estás escuchando? Pa' acá. Están escuchando ruidos. Uy. Hola. ¿Acá se escuchó? Sí, ya. Ey, se ve una sombra allá, payaso. chu ¿Acá? Se ve una sombra. ¿O dice Edwin y Karina? Allá, sí, se ve una sombra. Allá, ey, alguien está parado ahí. Payaso, alguien está Apa parado huele? ahí. Se Se la cayó. cruz de Sabrina. Sí. avariel rem Pero ve yo estaba viendo a alguien parado allá. Ya se me perdió. और जब वो आदमी जल्दी से उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उनके और उनके कैमरा के सामने पड़ा एक क्रॉस निशान खुद ब खुद नीचे गिर जाता है ten rem hle maya an phua chopang chi kha omlo mel riu maya atir tangin mu dom don riu ni chiate zanin chu ये ब्लैक फिगर देखने में काफी अनयूजुअल फील होता है ding wang maya नंबर 2 दूसरे नंबर पर मैक्सिकन घूस हंटर अल्बर्टो डेल आर्को अपनी टीम के साथ एक अबैंडन पड़ी हुई जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं जहां पर वो कुछ इनफैक्ट बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कैप्चर भी करते हैं mexican lampang an ni ho hi yan ti mangin an oma khamite khan tuna hian hunting an ne ta chuan mabak a hian tontur rap thlak tak an nei le tura anga ila en leng o Se escuchó algo arriba. Sí, arriba. Como un portazo. Arriba. Chinga tu madre. Allá. Ay, güey, se ve un rostro bien cabrón allá, güey. No, es de lo sucio del cristal, güey, ¿qué es? kan khalong uluk deu han ve dan thomaron rik thrui khanin le lung pho thalo nei tan phechon a som du ngutin garing alung phu thalo nei tan po ni lo al lung phu tha sel tha tan pon khatianga ram huai le sang ti vel han ve uluk ta han ve deu dan aron rik thrui mai ka chon tho deu dor thein rin om tat ¿Qué es? ¿Qué hay? Algo chiquito. Y algo se estaba moviendo aquí. Y estaba chaparrito porque estaba... No, es de lo sucio del cristal, güey, ¿qué es? Hay algo ahí. ¿Qué es? ¿Qué hay? Algo chiquito. यहाँ पर कुछ अजीब चीज उनके कैमरा में रिकॉर्ड होती है khilai khianin camera ina a aman fu chu mamaro chu hetian en mai hi chon athim deu leka muthiam har khop mai जिसके बाद कुछ लाउड बैंग्स और मूवमेंट की आवाजों को सुना जा सकता है ¿Algo que quede a ese nivel? ¿Un potrillo, no sé, algún...? Yo volví a ver algo blanco. ¡Atrás!
Dengue. Pero yo creo que ya estaba, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. No lo toques, Alberto, te puedes lastimar. Hay como susurros. ¿Y vieron? Empezó a soplar el viento bien raro. ¡Ay, tu madre, cabrón! ¿Dónde fue eso? Fue de este lado, fue de este lado, fue de este lado. इन द एंड जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए बाहर की जानिब जाते हैं तो वहां पर फिर से कुछ अजीब एक्टिविटी होती है। Pero, ¿a dónde se fue más bien? Calzón zoom Ahí zera derecho, takian. Alberto, ahí derecho, al lado Uy, del uy, uy, árbol. uy, 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 uy. Mun này ¿Qué ye. es esto? Eh. Es un carrusel, ¿no? Donde ponen Donde los caballos ponen a los a caballos. ejercitarse. Chelop lop mai khi. Cuidado que hay muchas espinas, ¿eh? ¿Ven algo? लेट मी नो कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नंबर 3, तीसरे नंबर पर एक टिकटॉक यूजर की वीडियो को ऐड किया गया है जहां पर एक औरत का मानना है कि उसका घर हॉन्टेड है क्योंकि पिछले दिनों से उनके साथ कुछ अजीब हैपनिंग हो रही थी और फाइनली कुछ क्रीपी चीज उनके कैमरा में रिकॉर्ड भी हो जाती है। Ina tikhian oma TikTok lampang ani e. Yan in lama thil ton anaya chu kan thlir hole don ani. In lama lim takin maro chu enge mo tak ton anei nge do ne. Oho. Bay nè. Lai khăn này sẽ lá bằng chưa. यहाँ पर इस दरवाजे को खुलता और बंद होता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बाद एक और पार्ट में जब वो काम कर रही होती हैं तो फिर से वही दरवाजा खुलता और बंद होता है जिस पर वो काफी डर जाती हैं। Ayo, something traumatic happened that changed my life. Check. Vậy chút thà lâu đủ có bằng. इन द एंड उनके लास्ट पार्ट में कुछ अनएक्सप्लेन चीज कैप्चर होती है। Video anh thil mặc nghe đâu có var lệ đón, đâu capture lệ đón. यहाँ पर इस व्हाइट फिगर को देखा जा सकता है जो कि भागता हुआ दूसरी जानिब चले जाता है और फिर गायब हो जाता है। Mishing pian phung chu nia. Lại khian a bau ta da ya ma ro chu. Enge bau chan khi. Ki chu mak ani thawa ma se. Ping pa ngai te pong ka tia a bau dana ringot khan a thun yam dei te poni ve thei thawa. CCTV camera hi fialo tak tak hi ani tlang pui bok nen. क्या यह वाकई कोई अनयूजुअल चीज थी जो लकीली उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गई या फिर उनके नेबर का कोई बच्चा था? Parang ve नंबर 4, हाल ही में मशहूर हुई एक घूस हंटिंग टीम पैरानॉर्मीज एक चर्च को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं जो एक वीरान एरिया में अबैंडन पड़ा हुआ था और पॉसिबल है कि वो हॉन्टेड भी हो। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में वो टीम क्या कैप्चर करती है। Okay. Well, you had a Đúng flat rồi, Hiến. tire. anin lụy lộn tọa. This outhouse is terrifying. Việc in chu. What kind of vehicle were you driving? Và team em. Whoa. This outhouse is terrifying. What kind of vehicle were you driving? Whoa. यहाँ पर लगा ये दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है जिसके बाद एक व्हाइट एपिलेशन मूव होती है उनके कैमरा में रिकॉर्ड होती है। That's a graveyard over there. Không khar kha mai narin honga. Ai arin khar ka ti na. Oh, that's creepy. That freaks me out. Duan ton nan nei le don ani. What were you doing? क्या आपने कुछ नोटिस किया?
यहाँ पर ये वाइट एंटिटी जो कि एक साइड से मूव होती हुई दूसरी जानिब चले जाती है। Thì mà bahar về. Ê, kia kal. Mặc về. Mặc khúc mấy trên khát chuan. Biếc in trong trai thì hi. Biếc in hi lâu ôm tất cả nè. Biếc in chu ngã hiên mã ni cháu in trong trai đón ta la. Trong trai turin kal ta la. Ihlawang em. Chu hanin zot chinte. Mã ni khan. Mặc du khúc mấy. Anh ni bắt thung ni point biếc in liền taka pe chon anuam ngai lo reng biếc in trong trai hi thamon na tur ni om takani rual hianin mi kan thian then khatte poi ka zot ve fawa alo ni ve fur mai biếc in mani chawa zana mo chuna chon thusan zana mani chawa trong trai tura kal hi rin na nge lo wang te po ni ve thei thawa maro chu rin na nge tak te po hi hen khat chu ngom ti lo chung trong trai te poi ve fawa nia atong ve nual to thian sen khata po hian Haunting. Haunting? Can you please tell me your name? Whoa. What'd you get? That's gotta be. Oh, that looks like it's just the That's window. the window, yeah. Fuck, that's That's a scary. weird shape though. Sorry to any viewers if the profanity in a church bothers you, but when things like that you see, it is kind of freaky. khi lai vel khi an kal kwala e an chun kwala inga tinge mun a ta hin an kal nai lo o ka ti an kal nai sela a chiang deuh tur a zong an ni ta bok ro nen Whoa. enge Whoa. papa mo thiam lo ve यहाँ पर उनका स्पेशल कैमरा एक एंटिटी को कैप्चर करता है जो कि ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आती और चंद ही सेकंड बाद कुछ लाउड बैंग भी आती है। Whoa. इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद उनको यकीन हो गया था कि ये लोकेशन वाकई हॉन्टेड है, जिसके बाद वो एक बार फिर से इस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं और पहले की निस्बत इस पर काफी एक्टिविटीज को कैप्चर करने में कामयाब भी होते हैं। an chun zom le dona Dan. Dan? Yeah. What was that? What? I swear, I heard something over here. Almost like something sliding. Really? Yeah. Peter? Did you hear that? I was three knocks. karon ki gani lai tan bani chao lei eng tha Not picking anything up this time. It's picking you up. What about by the door? an lai ki chao ra Probably saw ki something in that window. night mode eng lo ki bang ta That window. He's right in There he between. is. Peter, if that's you, can you make a noise from that door? That's where the kan knock is. signal man chu Yeah. nei ni And then gone. Gone. That's insane, dude. That was me. Why did it say Africa? यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होने के बाद जब वो स्प्लिट होकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जॉर्डन के कैमरा में कुछ पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कैप्चर होती है। camera in man fu nei le don a hian mar chu thom tlem nei ba khi om lo tat mai tai chuan be in chu ni ba Jack? ko ni mana Who is that? enge Holy shit. Oh my god. inti phulu tuk Okay. यहाँ पर पड़ा हुआ उनका ट्राइपॉड खुद ब खुद मूव होता हुआ नीचे गिर जाता है और एक ही लम्हे में उनका EMF मीटर भी नीचे गिर जाता है। The door. My god. aron tol chi aron Is that Jack? Who is that? siam khop mai Shit. Oh my god. tripod mic stand ning ka ria Okay. और फाइनल पे कुछ लाउड बैंग्स होने लगती हैं। Keep hearing rattling. Like it is coming from upstairs. Victoria?
Oh my god. What? Thấu mà ring về. Holy shit. Grab that light. Oh my god. Thom chu alien sot le ये mai. वीडियो देखने में काफी इंटरेस्टिंग और हॉरर थी। नंबर 5 इस टॉप 5 लिस्ट में 5वें नंबर पर एक्सप्लोरिंग विद डैनी की वीडियो है, जहां पर वो एक अबैंडन पड़ी हुई बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है और एक खौफनाक शक्ल की क्रिएचर को अपने कैमरा में कैप्चर भी करता है। Ikan amay nakala. Investigation tuturin. Pinpiaturin mo. Hello? Ah. Pil sa umay. Oh. यहाँ पर एक खौफनाक शक्ल की Ngoro alim nge takka ka. Ava pon be mel chu. Rap thak be. क्रिएचर En liang. जिसके हाथ भी बहुत बड़े थे डैनी के सामने अचानक जाहिर होती है, जिस Mishing po amlo ram sa po ang lik mai a. पर वो डरता हुआ यहाँ से चले जाता है और जब वो हिम्मत करता हुआ दोबारा उसी जगह जाता है तो वो वहां से गायब होती है। चंद ही मिनट बाद फिर से वही Kalngam to law trang han. Kir wang ani mere. creepy चीज उसके सामने जाहिर होती है। Kichu. Hello? Hey ah. Alemani law tur chu akut ki ente akut ki. Akut ki alemani mi alo. Đây khóc mày biển cái cho mình sinh biển cái chia cho này. Ui tắc này. सो प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये बे। वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Tộp lắm bằng chữ và bôn về. Chẳng chụp chú này là phó tăng ạ. Mà đi châu chua nên hồ văng văng là cái này hả? Mà po ha anh nhớ ra comment nào ha nên ta trăng ha na hồ văng văng à thì hồ văng văng là cái này à đến khóc mày. Itu ten giờ vai một tuổi lệ vek ule in chung à kalom tak zete.